Sanibona guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Kamala Josie. Malitabe ashu. I'm a storyteller. I'm going to say real life. Senyangaza ngikhathi intro lantseba mos. Ke regular yakam. Enani ma regular bangapha. Abanga subscribe please. Eningakhohlene nano mi story simnandi kanjani ungayenzi skip kuma ads. Abukeleni ukuthi ngize ngapha ngizokhona ukukhuluma story every day. Ngiyobona. Okay, sharp story time. Usisi yangibhalela uAshozi ngiyazizonda izangoma izinyanga zonke izinto involve ukuthakatha kanti hlweli because of into enzeke kimi yenzeke without my knowledge, yenzeke without concern yami, everything vele yathakathakana bophelo ngibaka because of I was trying to seek help kumuntu lo. Okay, story time. Usisi uthi Ashozi mina bengithengisa kudala before kugcwala amandiya. Mina vele ngiphila ngokuthengisa. So bengithengisa kudala before kugcwala amandiya la eSouth Africa. Bengithengisa ngistock izingubo majuveti, izimpahla, and then ngiyacheka ni area la ngihlala khona inform ukuthi oqo njani nawo stock, ngifake ku back yami then ngizothengisa. Abomama bebangazi awusijuzi. It's okay. Mina ngingumama nginabantwana abayi-2. Yabona? So leso sikhathi manginabantwana abayi-2 Ashozi mina vele ngikhule ikithi kuthengiswa ama veg indaba ukuthengisa isegazini ngithi sonke ku family. So uthi mina Ashozi ke bengizithengisela ke izimpahla ke. Hayi ngiyathengisa ku early 2000 late 99. Uthi ngiyathengisa Ashozi izimpahla abomama basendaweni bayangazi makunomholo endaweni ngiyaya ke ngiyastocka for le weekend ngazothi ngihamba ngihopa around imiholo ibenjel daily sesikhathi before bogogo bazohola ema ATMini now se post office bebahola like go community like thina class club khona beba abantu into ezinjani mara ngibamba ngisho nyanasi. So bengihamba ke ngiyothengisa lapho ke abantu bebangazi umama Sibosho othengisayo bebangazi vele around ema area amaningi nala ngifinyela khona ukuthengisa bebangazi bengumuntu lo business yami, it was my bread and butter. Ngikhona ukukhulisa ngayo abantwana, bengikhona ukuzibhatalela umuzi wami, bengikhona ukuthenga nepetrol emotweni yami. Mina nginabantwana abayi-2 anginandoda. So I'm a single parent. Ashozi ibusiness yami mangicela ukuthengisa lenze kahle ke. Hayi ngicela ngithengisa lesasikhathi i10,000 seseningi. Bengifika ke ku10,000. Uthi Ashozi isikhathi masiya vele sengiyathengisa manje ngithi izingubo majuveti marketing. Ngiyathengisa ngiyangena vele house to house, ngiyangena ekolweni, ngiyangena kuma business ngiyathengisa. Uthi hayi vele kube ukuthi i-trademark yami bayazi ukuthi uSibosho marketing, uSibosho izingubo, uSibosho izimpahla, uSibosho ischool uniform. Bengilowo umuntu. Abogogo bebangazi la bengihamba khona ukuthi hayi ngiyathengisa. Abogogo ngibaziyo ngiyababhala encwadini. Mabahola ngepensheli bayangibhadala. Bekuyimpilo yami Ashozi beyi successful. Uthi hayi isikhathi sihambe ngiyathengisa semanje sengifika kuma 15,000 ngenyanga. Hayi sengifika kuma 20. Ora Ashozi manje imali vele seyangena, imali kuba into yami, ngipha abantwana kuma public school, ngibafaka kuma private. Life is life ngiyashelela kanjalo. Uthi hayi Ashozi ngithengise sekuqala ke sekufika amakula ke. Amandiya. Fika amandiya enhlekusimandiya Pakistan afika seyafika vele endaweni seyacala ke nawo athengisa izingubo ke. Athengisa izingubo, athengisa amakhetheni, athengisa amathawela, izinto ezinjalo bayagolodisa emphakathini. Okay, ibusiness yami like ihetheke kancane, ihetheke izinto phela sizashintsha manje. I'm no longer the only person selling e-area. Bakhona abahamba bayabhalisa phansi, babhalisa bogogo. And bona sebathengisa ngemali ephansi than le mina bengithengisa ngayo. Okay, no problem. Uthi indaba yengubo izingubo nemakhetheni ayisangisebenzeli. Uthi Ashozi sengajika ke manje sengithengisa impahla zabomama. Thengisa impahla zabomama, ngithengisa amasudu kubaba osibaba bashata. Hayi siba ukuthi uSibosho thengisa amasudu amahle. Ura Ashozi ibusiness ihambe isinto bakhona my friend babhalisa encwadini, but I am still running and still ngiyayibona profit yabona inyanga maphela.
hayi no problem awushozi sekuyaqala ke befindaba zabo TikTok uvele songena iFacebook sekuba nemarketplace hayi ngifaka izinto zami ku marketplace awushozi ke kuyanduza ka ku marketplace karekisa man karekiseke kilobona ngiyathengisa hayi kuyathengiseka uthi hayi awushozi isikhathi masiya manje abo my friends baqala vele bavula ama shop eMadbawunike bavula ama shop awushozi ibusiness yami ke manje ithola hit ke ukuthi hayi phela manje sesithenga ku my friend inikhethe manje ngithengisa nge300 le 5 meter ngithengisa nge350 450 bona bayafika bathi 200 250 hayi ibusiness iyaqala vele siyehla bavula impahla zabantu besifazane bekuyimi ngithengisa impahla zabantu besifazane endaweni but sebathengisa lezi impahla sebathengisa neuniform awushozi business yami affecteka remember mina zange ngize ngisebenza ngiphilisa abantwana bami ngale mali ngithengise ngayo uthi okay hayi izinto mazihamba from sengithola boma 2030 sengehla khela manje ithi 10 and manje seyisikhathi ziyashintsha seyaqala kuyadura izinto yehla ithi 10 seyehla ithi 5 awu jikijiki abantu engithemba ukuthi ngiyabakolodisa abasakolodisi yimi sebakolodisa bo my friend imali siyancipha kanjalo ke sengiphila ngabo 2000 abantwana bami sengiyabakhipha ke lo mdala beka ku matric ke I had to ukuthi ngimshiye azaqede then lo nomunye beka grade 10 ngakhipha ku grade 10 ngamboselela ukushini ke sisazama ke uadjust impilo uthi hayi ngithengise awushozi sengithola kuma 3000 4000 5000 angisakhona ukujampela ngalo ku 5000 uthi ngibona ukuthi hayi le ngangami le hayi sengine stress iphela ngibathe Facebook market ngiadvertise awushozi abantu abasangithengile like before uthi hayi kube ukuthi bengijoine istokfel so divide imali ke leso sikhathi maso divide imali hayi ngifike vele ngibatshela bomama ukuthi hayi mina ngiyagcina angisakhoni izinto zami sahlangana uthi hayi kube nosisi uthi sisijona athi hayi man wena sokwazi ukuthi uthengise ungayeka ini wow uthi awusakhona ngimchazela situation yami athi hayi ngilinde istokfel masiphele then masiphele sizokhuluma uthi hayi awushozi ayiburana istokfel divide izimali divide ukushare izimali hayi abantu bahamba athi hayi buyasokhe si2 semotweni yakho sizakhulumela emotweni le ndaba yabantu ababili ayifuni izinto izindlela uthi hayi awushozi no problem hayi sokhe asifike emotweni umuntu angitshela ukuthi kwenza angibuza ukuthi kwenzakalani ngimchazela ukuthi ibusiness yami is not making money because of kwenzakala kusona ngiyamchazela ke athi hayi mina ngoba yangazi ukuthi ngina ama shop eTown yazi sisi mina nga-advise ukuthi yes sakhuleka esayisontweni but angeke urun ibusiness ugeza ngesunlight green bag phela namanzi akhonakala ibusiness ukuthi uyimelamela so wena yakho ibusiness uyimelamela ngani uthi hawu ngithi ngiyimelamela kanjani usisi uthi hayi phela mina awushozi ibusiness lami ngivele nje ngithengise abantu bebangithengela azange ngeke kumakhosi azange ngithi basho ngesontweni nofuna umkhule azange ngabe ngiyaqala sisi athi hayi no business ayimelamela khona omunye ume nomama engimaziyo anganceda uthi awushozi ngishawo valo because of leso sikhathi azange ngize ngene mina izindabeni lezabo makhosi ngithi hayi ngiqinamba ngizothi mina mangiya ngizomfonela angitshela usisi athi wena le day already uzongitshela ngizokuqala inamba okay sharp urashozi from there on since akhulumile ukuthi ibusiness awurun ngamanzi ne sunlight green bag pen kumele ukuthi uyiphakamele uthi hayi ngiphakama awushozi kikenela igrek uthi ayikho isonto engahambanga angitshela amanga alikho isonto engahambanga bengena ngapha ngikhuleke ngicela umkhuleko abathi umuntu phambili ngicela umkhuleko if unyaka yamanzi ngicela uthi different churches ngihambile ngicela umkhuleko urashozi ibusiness iza pick up ngabo 500 1000 ngiyabona uthi each and every month iya fluctuate ayihlala endaweni eyi1 uthi hayi kube ukuthi sewuyahamba vele almost ngabo October sonyaka soyikupheleni I've been struggling awushozi ngoba ukufela I've been struggling izinto zami besingahlangani izinto zami behind wena bo society burial society ngisemuva izinto zami vele it's a mess uthi hayi unyaka soyikupheleni ngithi hayi you know what ngifonele usisi lona man ngizame 40 kilobona because hayi angisakhona hayi ngimfonele sisi Joanna njani hayi ngiyaphila hayi yasengiready ukuthi ngaya kulomama because hayi ngizame konke sisi yazi ngizame konke akulungi
yabona ulayi uJohn athi hayi buyasihlangane-ke ngasestobhini then sizokhuluma ngizokuchazela ukuthi ukuphi ngikuphe nenamba ke in case uyalahleka or awusithozi hayi kube yimi ngine emotweni sithi sihlangane estobhini sifike estobhini umuntu angitshela lo mama usebenza ukhulisela abantu amabhizinisi but there is one thing that you're going to sacrifice but you depend ukuthi wena ufuna sacrifice ini and then uzobona phambili ke okunye uthi hayi ingabe nendaba because ngidesperate kulobona akusanataba leli terms and conditions ke batla or business yaka ibe up and running uyayibona uthi hayi vele kube nje hayi uthi awushoze ke ngisukeke ngizihambise ngelapho uthi awushoze mangifika vele kube ukuthi umama vele usisi Jwana somfonele nje ukuthi hayi ukhona usisi uthi uzoza lapho udinga usizo hayi mangifika umama vele athi ungosiboshwe ngithi yebo uthumele ubani ngithi hayi uJwana athi okay ngilinda nyana 5 minutes or awushoze hayi ngimlinde ke umama hayi afike vele angibize vele athi ungangena uthi ngene or awushoze mangingena ngihlale phansi umama ngibuza ukuthi ngizengani uthi hawu yilo wala like wena ujwayele ukuthi manje amakhosi kuyokhishwa lesikhwama lesi siphethe ngizibiza ini litawula kanini lesikhwama lesi kona lokho nambamba uyofika ngisho athi uvuthela nena silahlele phansi like and then awuthathobe like that iklobona so uthi umama makafika angibuze direct uthi ngizengani anganceda ngani uthi hayi ngikhuluma ukuthi hayi mina ngiyathengisa ibusiness yami ayihambi kahle I've tried ukuyisontweni I've tried ufaster ngizame konke but ayihambi kahle mina bengicela ukuthi unganceda ukuthi ngithola ngiattract ama customers ngibe ne clientele kulobona uthi hayi umama vele athi okay hayi ngingakunceda ke but before nginceda ngicela ukubuza something ukuthi hayi ngithi okay athi unabantwana na ngithi yebo nginabantwana abangaki ababili abuza umfana nentombazana ngithi umfana nentombazana yebo uthi awushoze mind usisijwana uyangazi ne but akangazeli like my private life ubantu ukuthi sihlangana nge socially then sihamba like she doesn't know my personal life yabona uthi hayi umama angibuza athi kubantwana bakho bayi2 ubani like onesnake angithi umntwana mentombazana athi ngibuze futhi athi kulabantwana bakho bayi2 ubani ongakufela abangathi situation manje ngakufela ibalelo umfana athi okay nibantwana bayi2 ubani o generous ongakhona ukunikezela ngezinto zakhe ukuthi angasave umunye umuntu yabona uthi ngithi lo ntombazana yabona angibuza like questions about my kids angibuza uleso sikhathi makangibuza ubusy lapho yahlanganisa izinto zakhe yahlanganisa or ashozi like kube ngathi like lo a friendship conversation global not a friendship sisterhood conversation something like that yabona or parent to parent conversation uthi hayi yacoceke kanjalo angibuza ukuthi bangena isikole baneminyaka engaki hayi ngikhulume akaqeda athi okay sesicedile kanti mama uthi ufuna ukuba nemali or business athi ngitshela ukuthi hayi ngifuna iclientele ngifuna ukuthi business yami ibe afloat fanele sasikhathi befika bo my friend ngifuna ukuthi every month ngikhona ureach target yami ngithengise sonke istock yabona uthi ngichazeke everything that I want hayi mama athi ayikhululeka mama uzendaweni right uthi after sengicela ukukhuluma konke lokho akhiphe like ama plastic i2 abeke phambi kwami athi lesi uyofika uyaspoiler mafuthi uthi spoiler and then uyaphuza nabantwana bakho wena nabantwana bakho niyaphuza uthi awushozi mind you azangize ngibuza ukuthi manje abantwana bangena ku because I thought ukuthi I'm there for a business not indaba yabantwana but angibuzi akhiphe sinye athi lesi nogeza nginsipho qala ugeza ucede nemaqedile neni uthele emanzini uyarenza like ukhuluma izinto lezi ofisa ukuthi zenzeke empilweni yakho yabona uthi business likhule njani khona usebenza yabona zonke lezi zinto and abantwana bakho nabo bageze ngalomuthi or awushozi ngithatheke and then angiphe i-checker sobo 3 athi lena uyofika kwakho egcekeni abantwana sebangenile lingasaphumi yes guys before ngikhuluma this thing ngicela uya ku market kancane kunomunye usisi la remember besiyenze i-live sis queen besikhuluma na besenze live kwelinye ilanga lesasikhathi ngisathola ngene live then sathana lesebusuku nakhumbula mara
abangandela ngale TikTok uniyazi yazi wakhuluma enye into important and ngayithatha nami ngayibeka enhlizweni is something that nami ngiyenzayo athi uma ufasta or if ever you are fighting spiritual warfare or something that you are fighting athi ucala ngaphandle cala ushanela iceke lakho kodwa ushanela uthele of salt uclean endlini kodwa ucleana let's say like uqala ukufasta today ne ngiyantipha nami itip nami ingithethe yangisebenzele let's say then ke no maybe let's say you are faster today or uqale last night or nini ushanela iceke lakho ushanele very clean and then after that uthatha of salt uthela around iceke and then you clean and then mawuzomopha endlini uthela of salt emanzini you clean sula thoroughly konke amafespekter bango konke and then la kuma khona wama windows neminyango like ubeka a piece of salt ne and then from there and then uyageza ke nawo uzozigeza ugeza urinse nge salt and then if ever like ufuna ukuyilimpile and then you remove le inwele lezi boma eyelash boma nali you remove like uba you as you are and then leso sikhathi awuqoki namabhuku like you respect leyo season leyo or leso le 2 days or 3 days ozofasta ngayo and then like I'll fry ama chips yabona and then you then mazola lebusuku any important issue mazola lebusuku every drain esendlini basin zinki la kulida khona to drain uphonsela itswayi konke meaning ukuthi you are blocking everything should like we are block wonke imoya kaSathane uyiblock ukuthi ngakhona ungena uyenza kanjalo for 3 days or for 2 days more fasting then you pray yabona sibele ngapha ngitshela ukuthi wayenginichazela sibele ku story ngizongicole ngakuthi manje ngirithembe kokugcina yandistep so uthi le check asile e-3 angiphe yona ke izinto esiphila kizo ngizobona ukuthi lazi impilo spiritual kakhulu athi manje ungipha yona athi kimi athi yo sprinkler egcekeni ngalomuthi lo egcekeni and then umopha ngawo and then uthela kuma drain lo muthi lo athi izinto zakho zonke zizovuleka or I was choose hayi ngijabule ke ngihambe arikilatele the instructions to the T ngilandele yonke into ngafuna ukuyenza iphutha hayi uthi awuchoose iviki lidlule remember my first born uyenza matric my last born grade 10 leso sikhathi sesiya towards vele i body matric dance and stuff bazobhala i final exam uvela yabona uthi hayi siyenze ngaleso sikhathi siyenze awuchoose origidire everything yenze sure ukuthi ngenza everything leso sikhathi awuchoose ifuthi ngafuna ukuphithizela because angifuna ukuthi into lengithi ngizama ukuyenza ingayenzeki hayi sisi uthi final exam umntwana efika umntwana abhale matric umntwana wami awuchoose nangona kana hlala bengisho ukuthi umntwana wami uyophuma ngama level 7 6 kuphela uthi umntwana amabhale ke imatric awuchoose afetsongala matric ube ukuthi vele nami izinto zami zacala seziyapick up vele ama customers ayafika nalawa akudala level ngajwayele vele sebaya order uthi manje sengichange strategy ke now I'm selling cell phones, I'm selling laptops, sengishintshile sengithengisa izinto ezifunakala now angisithengisa izinto lezi zakudala yabona uthi sengithengisa inwele kuloba izinto ezinjalo ukuthi ibusiness lipick up sengithengisa nama designer labels ikilo yabona uthi asengumuntu vele uthengisa izinto ezikhala kahle asithi ibusiness lipick up ke kanjalo business la pick up December hayi ngenza ama sales ke December ngenza ama sales asithi ngibona sengithengisa izinto mangithi ngicheck i-profits isikena 40,000 or asizikiba lo from 2,000 3,000 to 4,000 sengufuma 40s hayi uma ngiyangisebenzela or asithi hayi January mayifika asithi umntwana wami akangayenzanga kahle esikolweni uphasile badile phasi ukuthi bayakuphusha kangaphasanga kahle uthi hayi asithi kisena le problem ke libotshoro no what
i-life uza-rewrite kilobona uthi lo grade 11 lo grade 10 aphasa grade 11 or awushozi ibhizinisi i-pick up ibhizinisi it's blooming akusukuthi uJanuary abantu baya-order amafoni abantu baya-order ama-laptop or awushozi ibhizinisi iya-change like izinto ziyenzeka ukuthi abantu baya-order kimi ibhizinisi seya-pick up-ke manje uthi ngibona ukuthi you know what let me like open a small shop like ko-complex ngibona ukuthi batho bakase-reke kabunjina or awushozi ngihambe ngiyovula ishop encane ngivile ishop encane abantu still bayathenga awushozi ngize ngicashe nomuntu abantu bayathenga I'm traveling going up and down ngifuna istoko in uthi life it's life uthi lo nyaka umntwana amathi no wathi ngizosarayita ngizorayita ama subject lawa ngiphase ngama marks aphansi and the next days la ngizocala khona uku-applyela ispace university or hayi ngithi sharp baby girl no problem hayi awushozi ayingithi hayi no problem baby girl as long as uzophasa ke mawurayita or awushozi business is booming from September i-pick up kahle December but from September izinto zivele zakhuphuka kancane January February izinto ziyayenza ke happen awushozi ngirenovate indlu yami endlini hey imali yangena awushozi ngize ngithenge nebhagi elisha ke uthi umntwana wami lo o grade 11 ngimise o grade 11 private school because ngabona ukudlulisa ka pick up ile hayi awushozi umuntu othi orewrite jiki umntwana wami yazi awushozi angene idemon lobufebe uthi limngene idemon umntwana usuyaphithizela wana salangana olwali ibhuku mina bengithi ngihamba ngiyohasela ngiyothengisa umntwana sala cleaner apheke mina mangifika ngokudla ke awashizitsha beku like endlini ambe kune order lo nomunye afunda bengase abantwana bestrati abantwana bami or awushozi angifike endlini umuntu sihambe kusene endlini angaklinwanga akungaphekanga uthi umuntu songene idemon ke lokujola hayi ngizokuthi because of like we teenager like usese young man like ke buphelo babana kiloko uzo snap out of it kiloko uthi awushozi angitshela ukuthi the minute ngithi papa umuntu pregnant umntwana ocala sisu usifihle uthi usifihle kanjalo mina ngiyafika phela ekseni ngimabhizi ngezinto zami ngiyahamba ngihlala ngingekho I'm traveling ngihlala ngingekho umuntu ufihle isisu masithi papa umntwana mkhulu isiswini hayi umntwana mabe nomntwana ocala awushozi okay no problem abantwana baba nabantwana basesebancane anginankinga uthi awushozi umntwana esikolweni umfana sengiyabiza ukuthi umntwana urebellious akasalaleli umntwana uthreatenisha ngama t-shirt hawu buyangibalo hey ngihambe ngesikolweni ngifike ke-apologize rasamayeli unyana tse apologize like ukuthi naye apologize ukuthi akhona ukuqhubeka esikolweni uthi hayi isikhathi siya awushozi umuntu nomntwana umuntu sekashiya umntwana bangamshiya ecreche akasatholakali awushozi bophelo bakabo thome hona towards May June the following year hayi sengiyamanga ukuthi umuntu manje asafuna uhlala nomntwana njani kilobona uthi awungimangale ngibathe ngiyambuza wona sonto kandini inkinga yakho wawenza so wabona uri awushozi ngwana ditsana kambo ditsoka umntwana akalaleli like akalaleli uthi awushozi mangithi phaphara umntwana seka pregnant umntwana kwethu second child uri awushozi ngiphelelwa amandla because I'm trying ukuthi umntwana ahamba abele esikolweni trying ukuthi umntwana aphase abe kahle khona ukuthola ispace university angeke phela umntwana angafundi azophila impilo yami ukuthi uyahasela uyathengisa futhi naye asebenza abe nekusaselile umntwana akafuni umntwana seka pregnant umntwana wethu not the same father as the first one different father ula awushozi kibe shocked kibe shattered but ketlaring kiphilo bagago abusinyana uthi hayi impilo ichobeke awushozi umfana wo grade 11 bamxosha esikoleni babathola ukuthi bayabhema ema-toilet so bamxosheke kanjalo awushozi kina nongwana asathena isikolo wamshimana ngizame ngimfunele esinye isikolo bam-accepte it was towards manje boJuly bam-accepte but it was difficult for him ukuthi bam-accepte but bamthathe ke likely angene lapho awushozi afitha 2 months ngwana bamkube happy uxolile umntwana uyabhema umntwana uyabhema ngikulandisa isindaba ukubhema umntwana seyabhema so ubhema iwungake manje inyawo awushozi ngwana wawutswa ngwana singazana isikolo ngwana wathunya ku-committing umntwana hamba nabantwana abaroma awushozi wakulibuza ukuthi abantwana laba why man I'm fighting for us ukuthi sibe comfortable life why bayenza so uthi awushozi kiso moyeni ngele ngiphume ngithi no what mina ngeke ngidile nenyawo
ngime kanjalo awushozi ngwa ufele o abele hengwana boy2 makaba nomntwana boy2 my business is still booming ngiba nama customers ngiya receive abo 40-50k per month uthi izinto zami zihamba kahle ngoline awushozi like I'm making a lot of profit but my personal life especially my kids life iba imess uthi lona kade bana umntwana boy2 anyamale awushozi ngizwe bathi uhambile uye kwenye province uhambe nomunye umfana awushozi manje ngisela abantwana bethu ngicasha umunye usisi ukuthi azohlala nalabantwana ngiqhubeke mina ngirun business uthi awushozi unyaka uphele lo yana mphathi umbambe bathi utshontshe ubukuphu bamshayile umabukubuku awushozi ansikimshela idoktheni ngizama ukuthi ngimise rehab umntwana angafuna abaleke hayi ngimiyeke ke umfana ngiphileke ngizenzukulu zami ezithu ura awushozi umntwana makabuyi ngibuza ukuthi ubuye nani bana bakabuyi pregnant third child ubona kuse it was towards December makabuya upregnant awushozi upregnant ngiyabona ukuthi wena ngathi umithi aphike athi ngisimiti ura awushozi nakuse unale attitude akangiboni aphike ngithi ngiyothenga pregnancy testing zokutest aphike athena akasimiti January ndule awushozi March April ayifihla ku Friday umuntu vele isisu sihleli vele manje asisafihleki ke singamboni ukuthi ukhulele awushozi umntwana amabini umntwana we3 lo yana uhlala esigangeni ke manje ahlala emapipini lo ubuteta kuphela ubele hafela awushozi my business life it's doing so well ngakuthatha nama vacation but impilo yami ke personal it's a mess ora shows ngibothle ngangami ngihambeke ngiyolanda umama wami ukuthi azokhuluma noma idodha because I can see ukuthi ngizophilela ukusupport abanaba sengibaka mama afike akhulume naye awushows kube ngathi umuntu uyalalela umuntu ukhula down umuntu athi njengenza amaphutha I will try to change ngiboyile ngizobila nasesikoleni ngiyobhala I need at least ke lona ungcono the other one kube ukuthi vele malala emapipini ke nami sengigive upile ke kuye manje angisazi ke at least lona one mangaba right for abantwana bakhe because abantwana bakhe bayamdinga ura awushozi umuntu ohlala endlini kube umuntu ngathi ushintshile le following kube ngathi umuntu ushintshile umntwana sesemncane umntwana yamunye ibele ura awushozi I guess nale problem ura awushozi tell me ukuthi 6 months down the line umntwana am pregnant futhi bonke abantwana different fathers 4 kids different othi nge short space of time awushozi pregnant umntwana mfuthi uthi umama athi no lento lena it's not good ikhona into off ikhona into wrong kumele ukuthi iphakamela ngeke umntwana phuma esikoleni ahamba teta umunye phuma esikoleni ubheminya uphi ikhona into wrong kumele ukuthi iphakame uthi hayi umama athi kimi athi no asambise komunye umakhosi engimaziyo so bheka impilo yabantwana bakho abantu washozi angikho lapha I'm not thinking anything fun I'm just thinking ukuthi abantwana laba kahle kahle ukuthi bona bazongicontrol bathotira whatever bebatlang and mina ngisayingena bayenzele webafuna ngakhona uthi imindset yami ilapho angicabanga imithi because of ibusiness yami mina yaflota nje everything is nice ngirenovate kwami ngaqeda ngaze ngarenovate sekhaya ngaqeda nginalibhakhe mtha izinto zami ziright zama ngolayini uthi hayi ngitshela mama ukuthi sizoya but ngingayithathele ekhaya le ndaba ukuthi uyamakhosi for labantu laba because abantu uqwala lo akafuna upreventa lona sokuthi uzosibhemela so mina ngizongena kubantu abayithu abangalaleli yabona uthi hayi awushoza umuntu athethe umntwana wefaka email mangithi umteta uthi utete on a Thursday bam discharge Friday or awushoza Friday bakuthi umdischarge umuntu ahlala endlini kuthiwe Monday fanele iclinic ahambise umntwana for i-check up for 3 days yabona angisho ukuthi udokotela bayahambisa for u-check umntwana for 3 days uthi wena you are healing nomntwana u-right na or awushoza umuntu aye for u-check up le 3 days how maphuma eclinic angifonele athi mama ngiyahamba ngiyobona umngane wami ungibizile but ngizobuya and then uzocela ukuthi ke utshela usisi athatha abantwana ecrash because mina ngeke ngibuye ngibake nebag angeke ngibuye ura awusikidume ngikho okay but ungahamba nomntwana omncane kangaka uya naye emzini ke sonto wangalinda umntwana inkaba iwe before ngathi uyahamba athi no mama there is something that I need to do ngiyahamba but ngizobuya urivele ngicabana naye phone ngithi no umntwana ngeke uhambe nomntwana inkani ngakawa umntwana angahambi angene emzini ura awushoza umuntu andropele phone kube uhamba ngomntwana wami aza ngiblock
ahambe kanjalo angasangifoneli ke mina ke ngitshele umama ngifonela umama ukuthi umuntu uhambile umntwana esinkaba befuthi ungiblockile ngisakhona ukumthola mama makamfonela uyamthola uyamthethisa wena in I decide to know what labo mama labo bayithu bazongistressa or awushosi ablock mina ablock no mama so ithu kahle kahle asiblock uthi hayi ngithuleke ngithi hayi ngizasala nalaba ke abakhona abayi3 akusane ndaba sochubeka ngempilo uri awushoza hayi uhambe maybe close to 8-7 months angekho vele angabuki uthi hayi awushoza ngifonele one of her friends ngimbuza ukuthi umntwana ukuphi sonto umntwana kaSonto ayisonto khona uhlala nomuntu wakhe qayqay emikhukhwini uthi hayi ngibe relieved ukuthi ukhona uyaphila nomntwana ukhona hayi manje ukuthi hayi sibambonile uright ngibatshela ukuthi umtshela ukuthi angifonele if like uyalidinga usizo omani angifonele ngizomthumela imali anginankinga naye ngiyamukela ukuthi sekamdala yasathela ama decisions uthi hayi abangani bafikisa message umuntu angifonele kuyintamba ama time mama I'm struggling ngidinga imali awushoze ke ngomele chelete thumela 2000 ngithi if ever udinga enye contact me or come back home like unalo ikhaya lidinga labantwana abakudingayo athi no mama ngeweekend ngizoza ngicela uthumele imali yokugibela awushoze ke ngomele child awunamela awushoze ayingimthumele imali ke ngithumele another 1000 rand on top of le 2000 rand ngimthumeleni ukuthi aphinda abuye phela endlini abantwana bakhe bayamdinga uthi hayi vele eze ke Sunday morning hayi umuntu uyafika ngamabheki makafika uza nomntwana wakhe uthi ngiyambona ukuthi lona mara ngathi umithi 40 lo uthi ngiyambusonto waba round ka so yini like ukumunyisa o pregnant or awushoze umuntu athi hayi mama ngisipreg wena ufana ukuhlala ukuthi ngipreg ngisipreg or awushoze mawumzali uyakhona ukumbona umuntu opreg uthi ngimbone ukuthi upreg lo muntu lo ithi yenza pregnancy test ke sisibone or ale ahane vele akwake uthi ngibone ukuthi lo muntu upreg ahlahle ubuso ukuthi upreg umntwana bos 5 ala awushoze umuntu onshele bana bayi3 umuntu ungahamba nomntwana omncane so uyabuya manje umntwana omncane nesisu uthi hayi ngitshele umama was like iphakamele sisi akhonakala ukuthi umntwana azinikezele ngabantwana kangaka akhonakala or awushoze ngicabanga ukuthi because ibusiness yami iyenza kahle and this person uncedile let me go back to umama and tell her ukuthi hey impilo yambele ehlangahlangene kule 4 years umntwana amsaba nontwana abayi5 lona umunye vele umahlala emaphayipini asimazi ke sizobasho khona ngasedrobheni asimazi uthi hayi ngithathe imoto ke ngihambe awushoze ngifike vele mangifika vele hayi ngifike vele ngibala indaba uthi mina ngazalana wanceda ibusiness in mara inkinga enginayo abantwana bami ngifila ngathi khona umuntu othakatha abantwana bami because lo nomfana uyabhemenya impilo yakhe ehlangahlangene lona uzinikeze bafanele unabantwana sana 5 yabantwana uthi asithoze umama athuli angibheke athi awusisi wezala ngakubuza ukuthi mina ungasacrifice ini ngakubuza ngempilo yabantwana bakho wangitshela ngabantwana bakho konke lokho nako lokho namuhla it's because of abantwana bakho kumele ukuthi banikezele ngezimpilo zabo ukuthi wena ube nomnotho nawo but I was I'm super grateful ne bengi super grateful for le mali enginayo for ukuthi ngiphumile ekolotweni I can afford whatever I want I can even book a plane ticket now ngihambe nje ngiye ku vacation ngabe indaba ne price tag but I was choosing I didn't know ukuthi konke lokho yokuletha impilo abantwana bami azange bangichazele uthi ngimtshela umama ukuthi no mina I thought ukuthi you want to know me better mangibuza ngabantwana bengazi ukuthi mina mangibuza ngabantwana bami bayoba isihlabelo uthamtshela ukuthi lona wathi wena nganikeza ngempilo yakho ukuthi wena uphile we right nangu semstradini unikeze ngempilo yakhe ukuthi wena uphile we right wathi lona unesineke lona isineke sakhe ukuthi asebenzise isibeletho ukuthi every time akabeletha umntwana when ibusiness yakho iyakhula or awushoze kwabangathi bangifaka ebhaketeni edromini egcwele ama ice uthi like ngaba nami umzimba wonke nengqondo yami abangathi ya freeze or awushoze impilo yabantwana bami ngisacrifice ukuthi mina ngiphile kamnandi without my knowledge uthi ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi urevese yonke into
because mina I can't ukuthi abantwana bami impilo yabo iba kanje. Or awushoza ambozore yonke le mali owayispend uzokhona ukuyibuyisa na esikolweni sikhona ukubusela impilo yabantwana bakho kahle. Or awushoza phela mina imali ngarenovate ngayo imizi ngathenga izimoto ngahamba ngaya kuma vacation awushoza chelete ikiberekisitsi akina chelete on me. Uthi if ever you can bring back every cent ewayithola after ubuya la iphuma lesikolweni sami, that's when we can reverse it. But okwamanje mawunganayo impilo yabantwana bakho yoba kanjalo, lo uzozalaza shone lo yana vele uzoshona because ukuzinikeze ngempilo yakhe. Or awushozi sometimes ungafisa ukuthi wabiza amaphoyisa bamba igobela, or sometimes ungafisa ukuthi wabiza amaphoyisa leso sikhathi wena uzisile lapho umuntu azange akubiza istratini wasiyela. Or awushozi ngimncenga umuntu angitshela ukuthi mama ungoshe isikhathi baningi abantu ngaphandle bafuna uncedo lwami, wena yakho indaba wayiletha la ngakunceda, so manje ngoba wena usafuni mina ngisazingeni. Or awushozi ngasuka lapho ngendlela iradio bengingayidlala emotweni, uthi ngezijaja, uthi ngikhala, uthi ngiyenza yonke into ngizibuza ukuthi ngimzalo njani. Uthi while driving ngicabanga ukuthi lesikeleme somama sangipha lezinto lezoJwana, let me call her. Uthi mangifonela uJwana awushozi uJwana athi sisi omyeni omunye indlela uyazikhethela, mina ngakutshela ngathi whenever you are ready to go there uzongitshela wena wathi ready. So mina ngena ngani ukuthi niyenze ideal ngayiphi impilo yakabani nagidikini. Or awushozi umuntu angiphika isiXhosa athena akazingeni. Or awushozi mangifika endlini umntwana wami ukhona, umntwana pregnant, umntwana oyi5, awushozi ngiyachachazela angisazi indaba zami. Awushozi ngihlale ke ngizama ukustrategize ukuthi from now on ngenze kanjani. Uthi awushozi ngile kumama, I didn't even tell my own mother ukuthi kwenzekeni, ngikhiphe i-secret and I had to lie kumama ukuthi abantwana laba ngenomkhubo omubi. Or awushozi then ngizameke lapho ngifuna umntwana ngomfana because I'm trying ukuthi admit e-rehab. Or awushozi ke matle umntwana vele strike ukuthi simise e-rehab umntwana abaleke. First time umntwana abaleke ngicashe vele abafana ngithi hamba nombamba ke siyamfuna fanele simise e-rehab uthi awushozi umntwana abaleke. For the third time manje phela sengiserious, I want to fix impilo yabantwana bami because I'm the reason ukuthi babe like that. Or awushozi for the third time siye vele sihambe ukuthi sihambe emarenkini but bambona kuphi sihambe. Or awushozi umuntu singamtholi simfune. Or awushozi ngwana risamugreya simfune endaweni singamtholi for amalanga. Or one time awushozi ngihleli, it was a week before sisi wakhe azoteta, ngithola i-call ukuthi umfana bamtholile, umfana bamgwase ngebhodlela, umfana ushonile. Or awushozi kike la temana rakifihla vele it's my son, uthi umnyama izandla zakhe zimnyama ukhamathethi athi kulona benensila ngathi ungayiscrapa so ngireza umntwana unjalo. Awushozi or awushozi missing umntwana like that. Or awushozi like ngaba shattered. Or how can I ngibe credit to that point ukuthi umntwana abe kanje. Or awushozi umntwana athathwe, umntwana ngimncwabe singcwabe umntwana sengiselena lo wentombazana. So now I'm being careful around her, ngiba soft, ngifuna ukumkhombisa uthando ukuthi no man, life doesn't end here ungasolubeletha. What I'm there futhi ngicashe ne-life coach ukuthi like imcoach ukuthi mangeke uteta ditotore man ngicala something phela esikolweni yabo kube ukuthi umuntu ngiyangimotivate. Or awushozi umntwana makayobeletha umntwana boy5, umntwana survive but umama shone. Awushozi my daughter ushone ayoteta, umntwana makashona abangitshela ukuthi umntwana ublide kakhulu so ushonile. Awushozi ngabo umntwana wethu, ngabo umntwana sengisele nabantwana bakhe manje abayi5 ke ngabo umntwana. Awushozi iqala ibusiness yami
qala ibhizinisi sinto lehlakahlakani angisana ama-customer abantu bayangijontshela abantu baphula ishop yami bangijontshele awusithozi abantu batshontshe ibhakhi yami angisana bhakhi awusithozi like izinto zami zishelele yazi ukushelele everything ishelele fast awusithozi ngiluze every single thing ngayisebenzela ngawuzama izandla uthi ngiluze ngikiluze uthi besibhadala i-container eshipa izinto zethu awusithozi i-container yalahleke last money that I had ngathenga istock esiningi ngoba sengijontshele ukuthi hayi ngizocover istock esitshontshiwe eshop or awusithozi i-container ilahleke i-container ithoya tracy container ilahleke even today container zangiyathola ihambe ngezinto zami ngestock sami ngestock sabantu ngapha ngithethe nemali zabantu container disappeared just like that. Or I'll show you, I've got 5 kids, I've got a nanny that I need to pay, nami yimi, electricity, mate, everything. Or I'll show you, impilo yami iti every day. Ishobela phansi. But I'll show you, ngibona ukuthi nginombele kulo mama lo. Cause uyongifakela ngikhona today. Let me go back to her and tell you ukuthi abantwana ngibanqabile. So everything I have akayikhiphe ngiqale phansi mina by myself uthi awushoze ngihambe leso sikhathi angisana moto usisi uthi awushoze sengiyahayika phela manje angisana moto ngake ngiye kumama uthi mangifika kumama ngiyamtshela ke ukuthi abantwana bami bashone bobabili ngisele nezukulu akusana business angisana mali whatever thing awayisebenzisa ngicela ukuthi ungezise kiyo isuku ngiziqalele impilo yami kabusha uthi uMakhosi angibheka athi mama angisho abantwana bakho bashonile ibusiness lakho lishonile manje usafuna la ora ashoze umuntu athene abe rude ngimi athi manje usafuna ngisho nithethele izinto osazifuna so lezi zinto zongasazifuna zihambe zonke so manje usafuna la uzakuthi kusasa ngiyathakatha athi sisi phakama la nohamba yikho intomini inkoloda yona or awushozi for her ukuthi angangifileli ke asafile wabana bakabathoko fethu asingikuxola bothoko or awushozi abe ngiphakama ngibela ngihayika ngibele emuva or awushozi ngelihlwele lengaka ngizona kabi imithi uconsult uthi if ever I didn't go and consult ngaba nesineke ku business yami ngabe successful by myself because of ngalalela umuntu wrong asho into wrong endlebeni nami ngathi find out but unfortunately today nakichile kishithi kali xoholo fela bama abantwana ba 6 feet under angeke so are you telling me ukuthi baba ingazi ngakhuluma kakhulu baba yini like into ebhlungu ukuthi every day kuba umuntu referayo ukuthi you know there is this woman every day and leso sikhathi uma basenkingeni lo muntu ureferile akabi affected usala uyibona oliwa mala mona gore modimo tsantse re mo respect re mo hlompe nasi ngolo uphila life upha abantwana and then when you want to fast track everything modimo are okay ke tla banka bana and then so back to square root befuthi back to angazi 0.0000 because now like ibhlungu ukuthi uzala abantwana ubakhulisa bayise kuma private schools only for them to die because of when you were trying to find abo get rich quick schemes. Oh, has been selfish ngabantwana bethu Nkosi yami. Yo, ungabi na anything involve umntwana. Sure, baba guys.